Kunabantu abathila ngaphandle usizi adliwa abangenawo unembeza abangakhona ukuzwa umuzwa womunye umuntu ukuthi uzizwa kanjani ngesenzo yena asuke esenzile ngazo sonke isikhathi yena uhlele ezibeka yena phambili agcine sekhohle ukuthi omunye umuntu lento asuke yenza yena uzizwa kanjani ngayo. So nokwakhipha ke amazwi athi ngesinye isikhathi inhliziyo enhla imsebenzele umnikazi wayo. Kunabantu empilweni owawuyitshela ukuthi bayoba isambrela esiyokukhusela bangabe imvula zikunetha. Kepha namhlanje ibona ababa imvula enetha wena. Yabo khona into ekhandwayo khona into efuywayo. Like igona lempi angisho mina ngiyalikhanda. For example mangithatha igona lempi ngiyalithatha igona lempi ngiyolithulisa emathuneni. Thatha ithule mhlambe wayekade edubula abantu mhlawumbe umuntu wayekade enzani yabo. Thina sokubonisa mntaka gogo. Sokubonisa. Ngiyabuthanda ukubuthakathi bokuthi uthakatha umuntu osukela abantu. Hayi ukuthi ukuthakatha umuntu ngoba na ukuthi umuntu wenza into enhle. Awulunganga ke lapho into yokubulawa kwawena. Kodwa mozothakatha umuntu imibono neziphakamiso akuzona ezeTRC TV okanye ke iThemba podcast. Kodwa ke ezesimenywa esimenyiwe kwiTRC TV banya. Dumelang molweni sanibona ngeNingizimu Afrika sesifikile sigalelekile kunjena ke bakithi uTRC TV sigijima kwiThemba podcast asigijima nensizwa. Hawu ngane zakwethu uma sekunjena ke sithi sinomelaphi wendabuko umnumzane enizombona ngane zakwethu kodwa ke ikhulu nakho konke sithi siyanibingelela kumagumbamani omhlaba sithi molweni dumelang siyabingelela magumbamani omhlaba KZN Northwest siyabingelela phana ke Eastern Cape siyabingelela eJohannesburg eLimpopo singenikhohle ngane zakwethu sithi nje bakithi sigijima nje nkalo zonkana sithi sanibonani munga subscribe make sure ukuthi uya subscribe ukuze ngaso sonke isikhathi content kube yakho mihla namalanga. Mdlovu Frostby khamba kahle singani noqhawula kithi hayi siyacothoza nje ukhipha sewufaka hayi kwenye indlela ayikhe nje ukhipha sewuvuthulu mfowethu singekhohle ukuthi insizwa nensizwa ayibingeleli nje ngathi umntwana ngathi ikhwele njalo mntamkhulu bathi ukuzama abhaca ishayizi yavuthula umzondo kwabamzondayo ngoba nuke labantu umthakathi obhinqe ngekubalo bayayibuza abafuna bafokazana bathi uDr Phungulu uyofanini siphumule laphi khona sibabi sinje. Awu suka qhawela kithi into umisi njena mfethu ithi kade sabagcina abantu kodwa okukhulu kunakho konke qhawela kithi ukuthi sizogijima sizogagasa ithini sesisidi isikhathi sabagcina abantu kodwa ke ngoba phela inkinga yiningi ixakaxaka kulomhlaba esiphila kuwo yiningi futhi nabo balibonile iqiniso kimi basabisebenza ngobuningi ngewala kwagcina ke manje sesingasasithola isikhathi sokuthi siphinde sibe sonke kanje uyayibona so nayi into ethe ukushaya nokuthi ukusiphazamisa kancane kodwa ngoba sesikhona vele sesigalelekile akusekho ukubuyela emuva akusekho ukuhlehla kunjalo vele abaye kuganga mfethu abantu eNingizimu Afrika lapho uthola ukuthi umuntu unabantu aphila nabo but uyababetray nanoma ngabe yini mhlawumbe singaqala kuloko qhawela kithi uhlobo lokuthi labantu laba othi mangabe uphila nabo ba-end up nabo sebefuna ukweqelela ngale. Okubalekile mina ngingakhuluma okuningi ngengize ngichaze ngoba ezinye zezinkulumo zigcina sezisiqhatha nabantu. Engingaqala ngakho masiya ngalokho namntamkhulu. Okubalekile kuqala ukuzithemba wena kuqala. Nokholwa kuwe kuqala cause mangabe wena uzozijwayeza ukuthi izinto zakho kuzeziye phambili kwamele kube khona umuntu oba phambili kuqala ungazibeki wena phambili kuqala mina ngikholwa kulokho ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu engimele umcabangele nguwe ngoba emhlabeni siphile ezweni elibi manje yabo banokuthi ingqondo zabo kabanye basho bathi usizi adliwa uyayibona so wena bangabe uzofuna ukuthi ngaso sonke isikhathi ube nabantu obabeka phambili kunawe kunabantu abathila ngaphandle usizi adliwa abangenawo unembeza abangakhona ukuzwa umuzwa womunye umuntu ukuthi uzizwa kanjani ngesenzo yena asuke esenzile ngazo sonke isikhathi yena uhlele ezibeka yena phambili agcine sekhohle ukuthi omunye umuntu lento asuke yenza yena uzizwa kanjani ngayo. You understand? So injalo ke mntamkhulu ngingabeka ngalo hlobo lapho. Kodwa ke sithini kumuntu
ojikela umuntu akaphila naye, whether ku-friendship noma ku-relationship noma nje esidlangalaleni. Ya esikhathini esiningi-ke siyayisithi-ke thina umuntu nomuntu uphiliswa zinqumo zakhe aphinde anqunywe futhi yizo. Ya kunabantu abangeke baze bakubona ukubaluleka kokuba khona kwakho if usaphambi kwabo. Hey, you understand? Kunabantu abangeke baze bakubona ukubaluleka kwakho if usaphambi kwabo. Once waqala waqhela waflathela kubo kube ingona-ke manje bekubona ukubaluleka. Kodwa wena yazi ngeke ngithini ukhona abantu abathandanayo ne lento zomathandana ukuthi lo muntu ngiyamthanda futhi nawe kukhona umuntu othandana naye mntamkhulu ngoboda lo siyathandana kodwa ayikho intshisekelo engiyibonayo ngaye akukho la engibona mina naye siyakhona. So if wena cause kulomhlaba esiphila kuwo kusenokwenzeka lo mfowethu wasibiya kube nomuntu wesifazane mina ngiphila naye ne izinto zami naye zibe right ubonakala ukuthi khona into eyaphambili kuba namangenelelake kuba nabantu abasesayidini vele abangeke baze bayithande leyo nto leyo ilapho egcina sengena khona into esibiza ukuthi ichitho lapho amabekelo. We understand akuzungena ngohlangothi lo muntu oyedwa angisho nawe nje umuntu wesilisa lento oyenza kulo muntu wesifazane kukhona abanye abantu besifazane abafisa sengazi ukuthi ngathiwa into oyenza kibona naye lo wesifazane mangaba ukuthi uwenza iqiniso kimi akusimuntu ongifebelayo akusimuntu obonakala endaweni zokucima ukoma ngizoyipheka kanjalo ngingayilokuzisi akusimuntu oyisifebe akekho umuntu wesilisa uthanda umuntu wesifazane ofebayo so insizwa sizogadla ngoba zibona indlela akayiyo you understand so sengiyalapha siphinde ke nathi ke siphinde sizilimaze ethina ukuthi abantu bathi basenzele iqiniso phinde thina singalenzi kwathina. Kunomuntu okubona njengoba ngiyichaza into yokuthi sometimes kuyenzeka ukubona ukubaluleka komuntu esengasekho eduze kwakho. So ke kuyenzeka kwesinye isikhathi abantu uthola ukuthi ukuhlukana kwabo noma mhlambe ubetrayana kwabo kube isenzo esiqhamuka phakathi komunye wabo. Sometimes kuyenzeka uthola ukuthi kube isenzo esiqhamuka ngaphandle kube nama into esibiza thina ngakithi amangenelela abantu abangenelayo because ukungenelela kwabantu abangeneleli ngendlela eyi-1 without ukukhuluma ngomlomo. Ngeke ngisho ke mina ngithi umono uqala enhlizweni umono uqala enhlizweni bese kuyadlulela ke umuntu abese ya-acta kuseyenza manje bona ukuthi kwi-relationship nihleli ni right uzoqala umona abanye ke abanomqondo ogijimayo bagijime beze kithi bazofuna into lento esibiza ukuthi thina isichitho bese befuna ukuchitha lo babudlelwane lobuyobakhekayo abangafuni bona. They understand? So ikanjalo kona mntamkhulu lento esikhathini esiningi but thina siyasibakhuthazeka abantu bokuthi ngaso sonke isikhathi if wena unomuntu othandana naye uyamboza lo muntu othandana naye lona ukuthi kukhona lapha elingaya khona. Khumbula phela konke okuhle okwenzakalayo kunesizathu futhi nokubi kunesizathu. Njengoba wena uthandana naye lo muntu lo nizenza izinto kukuhle kunjanjani kukhona abanye abantu abangayithandi leyo nto. Into ezokusiza wena ukuthi leyo nto le ingaze ngigcine kube kuhlambe niyahlukana nenzana nani ifuna kube na something ozombamba ngayo. Lapho engena kwele nto ekuthiwa idliso ke kwesinye isikhathi kuba idliso locansi kwesinye isikhathi kube idliso la ngenhla noma ngaba ziyavela ivunguvungu lokuxabana okuba khona kodwa iphindi bekhona into ethi khona into umuntu enjani embambile akufikeleli lapha ekutheni ngaze baba labantu bayahlukana. Kunabantu mntamkhulu baxabane bashayane bahambisana amaphoyisa kuye police station babophisana kodwa angeke uzeve kuthiwa bahlukene. Angeke bahlukene. Kuyothi noma sebebona sebobabili subuye umqondo udayi khona into engena phakathi kwethu la. Bakhona ukuhlangana baphumeke nabo bozama ukulungisa inkinga zabo. So idliso lento engaye ngayesho komunye ethi sipromote ubuthakathi sipromote ukuthi abantu abathi idliso alidalelwanga ukuthi lizochitha. Idliso alidalelwanga ukuthi mntamkhulu lizochitha lizokwakha lizobamba umuzi. Khumbula mangabe uthatha umuntu ukuthi umuntu umthatha naye usanamehlo usabona usanomqondo uyathatheka futhi naye. So mangabe usumfaka idliso wena usuku usumbamba ukuthi phela nanoma ngingathiwa kunjani lo muntu lo usewele ngasohlangothini lami. Leyo nkulumo ithi mhlawumbe kungaqhamuka umuntu ophatha imali ophatha izinto ezima-attractor more kunakuwe bese ayahamba umuntu. You understand? But wena mangabe umbambile awubi navalo ngisho ngingathiwa uthola umsebenzi uyokukhomba le ngaphesheya kwezilwandle umshiyela lapha eSouth Africa awubi nalo uvalo ngoba uyazi ukuthi wena ikhona into
eyisesekelo sempilo yenu, hayi yakho yenu, because ukubamba kwakho umuntu wakho na ulazi iqiniso lokuthi uzomenzela iqiniso usukubamba umuzi wakho lapho, hayi ukuthi ubamba yena. We understand? Yeah. Ngoba ngeke ngisho futhi kokunye ukuthi mangabe umuntu ngeke ngisho ngithi kunabantu abanye abantu abangayi-understand ukuthi kuyenzeka ubambo lakho ulithole ngesikhathi esirongo, wena ugcina usudlala ngalelo thuba. Yabona? Powerful Kuyenzeka ubambo lakho ulithole ngesikhathi esirongo wena usadlala. Uthi la sawuthi uba serious khona angabikho umuntu owayileyanto lo muntu owayeyiyo lokho akufanele ukuthi wena ube naye. That's why ngisho ukuthi bangabe umbona umuntu ukuthi kukhona lapha engaya khona, imizwa yakho mfocus biyakutshela ukuthi lo muntu khona lapha engaya khona. Futhi imizwa yakhe yakhona ukukubonisa ukuthi lo muntu lento akayiyo lento engiyicabangayo. Yes. Ngoba siyaye sithi ke thina ngakithi umfazi uyacelwa. Yazwa athi umuntu ucelwa aphi kanjani ngithi hayibo wena umfazi uyacelwa and futhi umfazi uyabikwa. Ngisho ungekabi nawo amandla mangabe umuntu usumbonile ukuthi lo muntu lo khona lapha esingaya khona, uyakwazi ukuthatha inkukhu ushisa impepho umbike abantwana bakini ukuthi nangu umuntu engifuna ukumenza umfazi so and so and so. Ukubambisa nokuxhunyaniswa kwemimoya yakhe neyakho. Khawulami ngizwa kahle. Ikanjalo lento yabo. Mase sisiza kulento yezichitho naye sike sayikhuluma lento mfowasibiya ezinye insizwa zangayivisisi. Kwasho ngoba phela lento obunyanga sayijulela sayihlayela phansi sawanika amabhuku sagunyazwa safundiswa. Uyezwa safundiswa isichitho omunye umuntu yabe nomqondo ukuthi into yokuthakatha isichitho akusona sokuthakatha esisiza abantu abangenawo amandla wokuzilwela. Ayiphinde Khawulami le. Isichitho akusona sokuthakatha kunokuthakatha ungayibiza ngobuthakathi ngoba wena leyo nto usungabhekananga nayo iubuthakathi obubi komunye umuntu kodwa ibuthakathi obuhle ekugcineni isichitho ngoba isichitho asinikezwe isifebe esihamba siyochitha umuzi womuntu. Isichitho sinika umfazi oseganile indoda yakhe ekexezayo ayokhipha isifebe endodeni yakhe ukuze umuzi wakhe uzoqhubeka. Wande uqhubeke kumzi ubambana chithwa lo yamuntu uchithwa lo muntu oyisichitho vele kwayena kuleli ganga ngoba mase uthatha isinqumo sokuthi ujola uthandana nomfazi womuntu wena mhlawumbe nendoda yomuntu usuyasibiza vele isichitho. Yabona awukwazi ukutshela umfazi womuntu uyahlonishwa indoda yomuntu iyahlonishwa. Ayikho into umfocus biye kuthiwa akekho umuntu womuntu ukhona ngoba mase uthatha isinqumo sokuthi wena uyaganwa usuku usuzoba indoda yomuntu. Wathatha isinqumo sokuthi wena uyagana usuzoba umfazi womuntu. Umuntu womuntu ke ukhona. Ayisasebenzi lenkulumo ethi umuntu uthathwa emntwini. Umuntu uthatha emntwini mangabani sakhula ingekho imimoya esixhunyanisiwe, ingekho inyongo eseke yayochithelwa komunye. Uyazi mfocus biya ngizokupha nje kafushane. Ukuthanda nomfazi womuntu kuyichilo elibi kakhulu, kuyisichitho vele ngoba mawuthatha isiqumo sokuyophekula iziketi zomfazi womuntu shoot nedlozi la kubuka le ndoda usululazile vele ngoba lo muntu usethole ngenyongo kuloya muzi. Uyakwazi lo muntu usengavikela ngisho yabona umfazi wami usangavikela idlozi lami. Nami ngisangavikelwa idlozi lomfazi wami. Cause vele sesibakhile ubuhlobo sesiyinto eyi1. Umfazi wami usefana nosisi kimi, usefana nomama ngimina, usefana nobhuti, usefana nobaba. Uyikho konke kimi. You understand? So wena mawuthatha isinqumo sokula nomfazi womuntu usuke uyiqhathile. Thina sokubonisa mntaka gogo. Sokubonisa. Ngiyabuthanda ukubuthakathi bokuthi uthakatha umuntu osukela abantu. Hayi ukuthi ukuthakatha umuntu ngoba na ukuthi umuntu wenza into enhle. Awulunganga ke lapho into yokubulawa kwawena. Kodwa mozothakatha umuntu ohlukumeza abanye abantu ngoba mawuthandana nomfazi womuntu icala lomjola likhulunywa mntakamkhulu. Icala lobufebe alikhulunywa. Wathatha wokwazi mase uthatha isinqumo sokuthi wena uyola lo mfazi womuntu ukuthi lo muzi usowuchithile. Uqede konke okuyi-foundation from i-foundation. Yes. Usuqedile wena shuthi zonke lemizamo yalomuntu wesilisa uyicekele phansi yonke. Uthini kuyona? Because ngihleli ngisho mfowethu ngithi mina angeke ngikwazi ukukhwela umfazi esengazi kahle ukuthi ukhwele umunye umuntu wesilisa. Moya indoda yenza lonto usungenangqondo mina sokutshela ukuthi usungasile ekhaya lo muntu lo ususeqhathanisa lo muntu loyo. So into yakho ithi induku zamabhaca ivuthulula uma sekunjalo. Vele
mina bahleli befika ngisho ngithi mangaba ela nomfazi wakho if kuyavuma ukumbulala mbulale ukuze kugezeke inhliziyo yakho yenzani mbulale Hayi, angisho naye uthini Ndlovu? mamela uyabona umuntu mangaba ezoma endleleni yempumelelo yakho Yeah. already lo muntu usekubulele mina ngiyakuncamela ukufa ngokwenyama kunokuthi ngife ngokwenhliziyo Hey. ngiyakuncamela ukuthi ungishaye ngoswazi kunokuthi ungishaye ngenhliziyo ungiphula inhliziyo Yeah, Yeah. ushayibe mina usangafika ukuthi hey wena msinukanyoko bla 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 Yeah. hey yabona lapha ayusuke ngithinta ekugcineni inhliziyo yami yashesha ukuzwela kodwa usangangishaya ngempama ngekunika esinye isihlathi Yeah. ubuhlungu benhliziyo ngiyabusabela ngoba inhliziyo yenzeka kabi yaqasha Yeah. ngoba kungafuneki ukuthi ithini ithinteke Yeah. manje masoyithinta mntakho ngicabangisa kakhulu yabona ngoba wena mangabe usula nomfazi wami usululaza isibongo sakido lulaza mina shoot noma ngiqhamuka mina sengiyinto engingelutho amandla obudoda bamnama ngisaziva ukuthi ngisayindoda ngempela ngoba ngiyozibuza umbuzo othi lo mfazi ufebe kanjani ngikhona yini lengingayenzi kahle Hey, khawela kithi. Hayi ngiyakuzwa mina. Ingcono Ingcono impama yemvelo kunempama injalo kodwa abanye abantu ke bayakuncamela ukuthi uthole ukuthi uncamela yena ukuthi alimale enhlizweni kunokuthi asifani ke siyabantu Yeah. mina ngiye ngisho ngithi kwesinye isikhathi ngaye ngayikhuluma le nkulumo ethi kunabantu esiyayisithi mase senza izinto singenzela ukuthi kuphinde kube kuhle sesenza ukudiscipline ukuthi nangokuzayo ungaphindi ucabange into efana naleyo nangokuzayo ungaphindi ucabange into efana naleyo Yeah. so kunabantu thina sesithi masenza izinto senzela just nje ukuba discipline it's not like sesenzela ukuthi kube right cause ukuthi ulalile nomfazi womuntu lokho ngeke sashintsha ukuthi ulalile lendoda yomuntu lokho ngeke sashintsha sesigadla ngezichitho noba mhlambe sesikufaka istroke ngesizathu sokuthi sesenzela kona vele ukuthi limala nawe ukuze nabanye abantu abalandelayo bangasalinyazwa uwe Hey. nabanye abantu abalandelayo bangasalinyazwa uwe Yeah. so injalo mntakamkhulu kulelo hlangothi Hey. Yazi ngithathe wangibeka mfethu. Ungikhumbuza la sivela khona emanxiweni mfethu. injalo injalo Hayi mfethu asingene la mfethu. Ngiyibona ke process yonke yomadlisana nokuthakathwana betrayal nani. Sithini ke lapho umuntu esethi impilo yami ngiyibone ihamba kahle. Kodwa into engiyifuna njengamanje ukuya esibukweni ne not ukuthi mhlawumbe esibukweni kukhona okukhulu noma okuncane kodwa ngifuna ukubona ngempilo yami. Ikhona into enjalo yenziwa inyanga noma yenziwa isangoma umthakathi noma singathi umthandazi ilala ke lento lemntamkhulu ngizocela ukuyalula ngoba vele ngumfana omncane onenzulu ulwazi engeke ngithanda ukuthi ngaso sonke isikhathi masikhuluma ngento ngikushiye uclean ikuphi incazelo eclean engaxoxisi evuka ngisho naye isalukwazi esesidala esithathela kude ukulalela ngisho ingane encane engaka understand kahle lento inje mntakamkhulu emhlabeni esiphila kuwo kunezinto zokuphoqa kunezinto ezinatural ezenzakalayo nje natural ukuthi okay vele for example umuntu wesangoma like isangoma kunormal ukuthi isangoma siyahlola but inyanga ihloli yabo angisho mangaba uthwasa ufundiswa inhlolo inyanga inyanga ethwasile once waqala wadu inyanga usuku ungathwasanga lapho usuku ufundile imithi ngendlela thizeni ngendlela yakho ngokuhlukahlukana kwakho uyabo so into kahle yelokhuza yesibuku ukukhandwa kwesibuku kwakukhandula labantu abangenawo abanganawo amathambo wokuhlola uya understand kulula ke kuba into enzakalayo baphuziswa impande zakhona abantu bese basiwe esibukweni umuntu afika abone lonke uhlobo lomuntu omthakathayo mfethu akungitshena ukuthi yini isibuko because omunye umuntu ekhaya uhleli uyafisa ukwazi ukuthi sikhulunywa ngani yini mfethu isibuko qhawe ifana nemovie lento kufana ukuthi usukubuke imovie noma mhlawumbe usukubuke istory thizeni ngempilo yakho izinto ezikwehlelayo empilweni yakho mangaba kukhona umuntu okuthakathayo uyakhona ukubona ukuthi nangu masibani bane ngithakatha nali ikhehlelo ukuthi lingithakatha nayi intombazane ukuthi nayi indoda ukuthi ngithakatha ngokuhlukahlukana kwazi isibuko ilapho esisuke siyokubonisa without ukukutshela uzibonele ngawakho amehlo kunokuthi utshenwe womunye umuntu leyo nto ke lento ekhandwa ayikhandwa kakhulukazi izangoma ikhandwa izinyanga because izinyanga azikhona ukuhlola
Ubona like yonke into akukho yonke into ebhekene nempilo yakho ubukela nje imovie utho nako. But abanye abantu abaningi ke bayafika ke vele ke bezokwenza lokho. Siyaye sinqane leyanto ukuthi leyanto sometimes into yokuhlola umuntu akafinyeleli lapho usukufuna ukuthi wena afinyelele khona. Unokushaya amathasha abashaye ngapha nangapha. Agcine ngafikanga ku straight to the point la wena ofuna into osukufuna ukuyazi. Into yesibuki assista ke kuthenini ke izokubonisa yonke lento wena ofuna ukuyazi. Yabona? Yonke lento wena ofuna ukuyazi ngempilo yakho isibuko isizokhona ukuthi ufike uyibone. Khathala wena kuphuma wena. Abanye baphuma bekhala inyembezi. Ngoba ezinye zezinto ezenzakala empilweni zabo zenziwa abantu ababathembile, abantu ababathandayo, abasondele futhi nayo. Lapha ibetrayal engena khona. La enginokusho mina mntamkhulu ngithi isikhathi esiningi awuthakathwa umuntu okude nawe. Angakuthakatha kanjani umuntu ongakwazi? Most abantu abakuthakathayo ilabo abakwaziyo. Ingakho mina uhlelo ngiva ngithi anginamngani mina empilweni yami. Ngesazi ukuthi into omngane sengaze ngabona ukuthi into engekho. Into yokuzikhohlisa. Most abantu abathakathayo ilabo basemndenini kube yilaba ozwana nabo ngoba yibona bazi yonke imovement empilo yakho. Bazi ngisho nezinsila zakho ukuthi ichithwa kuphi. Kulula ke lo muntu ukuthi akubetray noma mhlamba akuthakathe noma mhlamba akubuyisele emuva. You understand? So, nokwakhipha ke amazwi athi ngesinye isikhathi inhliziyo enhla imisebenzi umnikazi wayo. Kunabantu empilweni owawuyitshela ukuthi bayoba isumbrella esiyokukhusela bangabe imvula zikunetha. Kepha namhlanje ibona ababa imvula enetha wena. Kunabantu obasondeza impilo yakho ngesizathu sokuthi wena unomcabango noma mhlambe unentshisekelo yokuthi nomhlazana kuthiwa imvula ziyanginetha ngifisa babe isumbrella esiyongikhusela ukuze imvula zinganginethi bekhona. Kepha namhlanje ibona abanisa imvula ezonetha wena. So ifuna uqaphela izinto eziningi kulomhlaba esiphila kuzo. So kulomhlaba esiphila kuwo ingakho ngisho mina ngithi mangaba sikuthatha sikise esibukweni ilapho wena osuku uyobona zonke izinto ezenzakalayo empilweni yakho. Okushuthi okokuqala kumele uyinikeze icounseling usho nokusho ukuthi I'm ready ukubona anything. I'm ready ukubona umfowethu umalume noma ngoba ubani. Yabona mfowethu biya ke ngisho ngithi mina icounseling noma ngathiwa ngilimele kanjani emqondweni angeke ngize ngiye. Ayikho icounseling edlula ukuzikhanselisha wena. Ngoba umuntu ozi-understandayo bani? Wena. Uyayizwa? Noma ngaba uye esibukweni ufuna ukubona lokho okubonayo, ifuna uhlale nawe phansi ukhulume nawe. Base ngikubone lokho nokuthi iway forward ithini. Noma ukhulume no Dr. Phungula lokho uyena oze kuye. Uthi sengibona ukuthi la ngaphakathi emkhulu manje kwenzeka kanjani makunje. Hlale phansi sibonisana ukuthi siphuma kanjani. But engiyaye ngikusho mina, ungajahi ukuthakatha umuntu nayo okuthakathayo. Wena yilo nalobuthakatha obuseke bufakiwe kuwe, ulungisa impilo yakho ibuyele esimeni, bese uyaqina bese uyalwa ke empini. Awukwazi ukuthi ubuthakatha usathakathiwe nawe uphinde ufuna ukuthakatha futhi. Cause mangabe uthakathiwe usuke ubuthakathaka vele ungagadla ngeimpanda uqinanga akuphinde futhi or impande zakho ziphinde zibuyele kuwe ngoba lo muntu ukugadlena nje lesevele senjani eseqinile. Angisho kufana nani lento engcwele awukwazi ukuyogadla umuntu ungaliphathanga ihawu lokuvika. I understand. Ekubeni wena usuvela usushayiwe vele amandla vele usubuthakathaka usudonsa induku wena uthi uyoshaya nawe. Zama ukugena ubuyele emandleni. Ubese uphatha ikhawu lokuvika uphatha induku ushona empini manje ngoba egcineni kwakho konke umuntu okubulalayo naye ufuna umbulala. Umuntu okulwisayo ufuna umlwise. Kulomhlaba esiphila kuwo mfoka sibiya usiza lidliwa futhi usiza lokulweli. Yazi kuyakwazi ukuthi umuntu akumoshe empilweni kube ukuthi isithunzi sakho confidence iphele nya uzibona ulula. Uyazi mina kunokuthi noma kuthiwa ngixabele nenyanga ngivele ngizive ngilula manje ngithawu lo muntu madoda usangangihlula nje kanjalo kuphela akhulume kanje
Uyaxabana nenyanga. Ya ngizive ngilule ukuthi man ngase ngalula man yazi ngaziva ngiweak. We understand? Yeah. Ayinyanga noko singabhekana na inyanga. No, sengisho ukuthi ngoba uyithemba ukuthi nawe uyinkunzi. Yeah, sengisho ukuthi inyanga singabhekana but into engihlele ngisho isangoma. Yeah. Never isangoma mntagogo ngisho sofisa isangoma. Hayi, never isangoma. Ngisho sofisa isangoma. Hayi. Mina ngitshela kanje mfoko wesibiya ngisho ungabiza lezi inkunzi zakho ihlala igcwala la. Ngidazikala ukhalisa impembe. Uthini uthi wena yeah ngisho lezi sengikhuluma nawe ke man ngisho ngikhuluma nami yeah lezi inkunzi zakho ezihleli igcwele la ukuzinika umdlalo uthi nje lobu 20,000 asubekeni phansi sike ziginqa nezithululana one way akukhulume nami ngikulalele mfethu ubekade kushaya umoya uthini uthi mfoko wasibiya unginikeza iphi challenge noma umupho umniki challenge. Mina ngithi mntamkhulu kahle kahle ngokwami inyanga ungabhekana nayo mangabe inyanga but isangoma angeke isangoma mntamkhulu siphila ngaphasi komthetho wedlozi yabo ngomthetho wedlozi ukuthi idlozi lithi idlozi lingibonisa umuntu ukuthi kunomuntu ozofika ukuthi thina sinako lokho ukuthi idlozi lathi makuvela manje ukuthi angiqhumbe ngiyakuqhumba manje bese ngigeze isigodlo ngihlambule nami ngiqhubeke ngisebenze anginasikhathi. Uthi inyanga efika la zinjani ke le nyanga efika la uthini lezi inyanga esibiya mhlawumbe usho inyanga egeneral noma mhlawumbe usho inyanga engihlezi ngikhuluma nazo oyithembayo mfowethu sibiya nje mina ngithi oyithembayo yeah oyithembayo mhlawumbe phakathi kwabafethu engijokuhlala nabo mhlawumbe ngeke ngibadalwe ngamagama phela bakuzithatha nje uzibeke la mfowethu sibiya la sihleli khona uthi bebe yi4 ngibe yi1 yeah or baqoqe bonke yeah kuba nje one side ngibe yi1 noma singeze sifike ke emthini ngokwenkulumo nje yobunyanga nokokulapha yeah 4-5 babeke la noma mhlamba akusayizona oyithembayo osho ukuthi iyasazi isitori sayo lenkunzi yabona ngoba phela kuzoqala ihlobo manje mfowethu sibiya uyabona nje bakuzoqala ihlobo nathi siyagaya njoba sigaya nje kuzoqala ihlobo angithi kunempande kumele sithestane ngazo sibona ukuthi sisamandla yini umdlalo wezinyanga umdlalo wezinsizwa akuliwa kuxaxana angithi siyagaya sonke sinikana umdla ukuthi ungasala usulala phela unyanga kuze kushaya u8 eish ungasala usuvala isigodlo u7 ungakashayi uyayibona wazi baziyavivinyana ziyatestana yeah so ngisho leyo nto mfowethu sibiya hayi ukuthi kuyaliwa hayi ukuthi kanjani but hayi kushuthi yabona mangaba inyanga uyizwe ikhuluma nawe uyezwa la uthi ayikhuluma inyanga la makukhuluma inyanga futhi yanyozwayo ukuthi hayi uyakhona ukuzwa ukuthi hayi asikise izinto senkulumo asikise izinto senkulumo but angikho la kodwa ke mhlambe ngoba nenyanga ihlukene angazi ukuthi yini oyithembile ngoba phela mfakaphungulu siyazi ukuthi ezulwini abantu bake bakhala kakhulu bathi uphungulwa ngezulu siyasimanga into eyiwani ukuthi ugadla ngalendlela wazi ngami mntasibiya without izulu without ini because yabona izulu into yanoma ubani nawe izulu ngalihlanganisa uyinyanga if kodwa usho ngesitory sakho hlamba izulu nawe uyalazi ngempela but ukulihlanganisa kwakho kuya ngokuthi ulicontrola kanjani yeah nanokuthi mangaba uyolihlanganisa wena yini osukuvike ngayo because izulu olihlanganisa wena lakwazi ukuphila likushaye futhi lihlanganiswe uwe likushaye wena libuye ngawe if ulithumela emntwini onaye mhlawumbe onezinto akazisebenzisayo so ake sikhulume ngawe ngepersonal weight wesiphathi xoxa nje wesiphathi lezi insizwe ezifuyile angeke ungiqhathanise nomuntu ongafuyanga mina mfowethu sibiya okokuqala without ukuthwala ukufuya ebunyangeni kuyafuya ilanguage yobunyanga makhona inyanga lalela yazi ukuthi ngikhuluma ngani cha phela ngiyona inyanga mina yeah but emntwini lalela sengiyabuza yini ukufuya mfethu phela ubunyanga bunemfihlelo okokuqala angisho ukulapha kuyimfihlo kukodwa cha phela no ngizama ukucacisela ukuthi lokho kuyimfihlo yeah so sengisho ukuthi enyangene ezilalele efanisele ukuthi ukwazi kukodwa ukuthi ukufuya emntwini oyinyanga uhlele zokunderstand ukuthi ukufuya kuyini. So mhlambe phakathi kokufuya nezulu ikuphi ogabe ngakho ukuthi mhlambe lezi insizwa mfoka sibe ujwayele ukukhuluma nazo into yazi into yokufuya injalo mfo sibiya into ehambiselanayo for example sizongena ngegroup amagona understand
Yeah. Angisho amakhanda amagona kuba nezilwane zakhona ezifakwayo lento ithwetshuliswe emathuneni ithwetshuliswe ephiphipi. You understand? Yeah. Bese izofaka lento ezoyifakwa imixwe ngendlela yakhona. Lokho mhlambe kusuke kuqondene nayo lokho mfasibiya nokuvika. Bese kuthatha ugazi lakho mhlambe lifakwe lapho kulelo gona ne angizochaza into eziningi. But lokho kuqondene nani nokuvika lonke uhlobo lento ezogadla kuwa igadli kuyishaya lapha ya. Yeah. Bese ibuyele emuva. Igona lani lelo lokuvika. Kube sekube nento ephilayo esuke ikuvikela khona ukucela kuyo khona ukukhuluma kuyo. You understand? Yeah. Uyacela kulento noma ngabe unenkinga utshela yona. Yeah. You understand? Yeah, Yile nto osuke uyifuyileke ngeke ngiyazi ngegama abantu bafuya into eziningi ezikhonayo ukuthi ziba assist. Yabo? Khona into ekhandwayo, khona into efuywayo. Yeah. Yeah. Like igona lempi, angisho mina ngiyalikhanda. For example, uma ngithatha igona lempi, ngiyalithatha igona lempi ngiyolithobisa emathuneni. Thatha ithule lomhlambe wayekade edubula abantu mhlawumbe umuntu wayekade enzani, yabo? Ngiyamvusa ngifaka uvuka amaphakama yini, understand? Ngiyalithatha ngilise esizibeni ngolicela amandla ngifike ngiyalihlabela, ngilikhohlakalise mhlawumbe ngekatela eminyama. You understand? For example, yabo angayi ukuthi siyathaba, angithi asithahi la. You understand? Just for ukukunika iclue. Lokho bese siyakwenza uthole nento ezithile zakhona ezilwayo vele lezi zilwane ezilwayo amabhubesi yini iyakhanda bese lento kuthathwa insila yakho your own self siqo ifaka lapha egoneni phakathi bese uyagcatshwa ifakwa phakathi ukuze lizokhona ukucommunicator nawe ezinyanga. You understand? So into yani ke leyo into yokuthi uvike noma mhlambe kukhona umuntu ofuna ukumthatha emhlabeni nangu ubani usengihluphile madoda phaka amaningi la kunamandla okulwa mina angisho ngalilanda izolo ngoba ngazimsebenzi yini phaka amaningi lweleke mina ngizanga kuzodlala emhlabeni ngizodlala abantu uthatha kulokhu zakho umkhonto wakho uthi ubeke isithombe sakhe phansi uthele umuntu okubulala bese uyayicontisa lento uyinika amandla ngoba isithobile level asekho isidingo sokuthi uyomshayela emathuneni into esithobile nayo into ehamba nezilwane ila isigodlweni angithi iyakuvikela iyakulwela. Yeah. Angithi so ikanjalo ke lento lapho ke njoba ngisho ukuthi mina labo bafabulani bakho othala kunomoya mfethu ngicela ungangikhathi nabafowethu ngoba phumphula ngiyazi ukuthi uma kulwa indlovu noma inkunzi kulimala ini utshani ngiyawuhalela yazi inkinga yazi inkinga lapha mfowethu biya. Yeah. Imlomo yezinsizwa zanamhlanje yavuza. Yeah. Ungasikhuluma khona siqonde ngqo. Angithi uyagaya. Yeah. Siqonde ngqo. Ungasikhuluma khona yini. Sizwa isabane ziyahloniphala. Obunyanga busho njalo. Manje qala ngithi ngoba sise-studio la umnikazi we-studio uma ngathiwa ngiyanihlanganisa impela lezi insizwa ukhuluma ngazo qhuma izulu la lama mic impela akumele sikhulume nensizwa ngoba phela lokungama lights hayi uma sekufika izulu la qhawe lakithi cha alikho izulu mfowethu biya abona nje ukuthi nirojwa ilento abantu aba exaggerateayo. Yeah. Alikho izulu ongavela ushaya isandla kuduma izulu. Angeke ukuthi uhlele la uthi hlangana izulu kuhlangana izulu. Into engekho la into enga exist. Ikupho kwe-existayo. So izulu mntamkhulu ngithi izulu lihlukene kaningi. Yeah. Khona izulu elikhandwa entabeni. Yeah. Yeah, kube khona izulu leli liphehlwayo. Yeah. Kuhlanganisa amafu. Yabo? Yeah. Ugadle ushaya phansi, qhuma inhlanzi kanjalo. Kube khona izulu lesicwebu, leli lomfula. Yeah. Lelo mfula lenziwe emfuleni kuzoba khona izulu leli labesuthu ukushunqiswa amalonge nobisi kanjalo nezintoza nezimpande zakhona. Yeah, leli litholakala lesuthu leli la khona kube naleli lamabhaca leli lakithi lasemzimkhulu lentaba kuzoba naleli lamazulu leli lesicwebu la ngapha konongoma komsinga phiphipi ngoba izulu lihlukene kaningi. You understand? So yeah angeke uzothi wena manje uma ufika la e-studio uzofika uzodumisa izulu e-studio hawu kanjani yana ila azikhona insizwe ezilishayayo inhlawumbe and ungathi iyayibona ilento engisho ngithi le challenge oyicelayo akuqaphela ukuthi ingakufaka enkingeni because awuzazi insizwa yazi into enhle engiyaye ngisho mina mfowethu Sibiya ngisho usuka lo mdlalo ngasekhaya kwengcweke uyodlala uyazi ukuthi usangaluza usangawina. Hayi ngoba uthi mangaba ufuna umdlalo nenye insizwa ngoba usuke uyingabaza amandla ngoba nayo ilento oyiyo. Angithi uma usibiza ngensizwa nami ngeyinsizwa kumele sibonisane sidlalisane just ukungcweka uvele ziyinsizwa kugcineni akuliwa ziyashayina insizwa ikhipha nogazi lapha kodwa hayi ukuthi seyixabele sezohlahlela la ngezibhamu ngemuva. You understand? So into enjalo mbukeli lapho ke ekhaya uDr. Phungula mfana omncane wenzulazo wenduku zamabhaca ezishayayo
eyivuthululayo uthi ucela i-challenge mhlawumbe you can comment lapho ukuthi iyiphi inyanga esinokuhlala nayo la ku-TRC TV ongasho ukuthi mhlawumbe ucomment ngegama layo nje ukuthi no ngicela ukuthi umfokaphungula ekeyohlangana nensizwe ethize zike ivuthululana khala impembe angisho vele khala yona yebo so ilala mfowethu sibiya bengifuna singene kakhulukazi la kulento kunabantu abaningi abafika entombeni mntamkhulu lento iyasilimaza iyasilimaza kakhulu lento yabantu abahlushwa ilento yomdliwa nginazi into ethi ngathi ngeke ngiphinde ngiyichaze alright ngina into ethi ngathi ngeke ngiphinde ngiyichaze so that abantu bezokhona ukuyi-understand ukuthi into yesilwane nomdliwa izinto ezimbili ezihlukene okay khona isilwane I'm sorry bengisacela before uqala mfethu ungihlukanisela mfethu ukuthi umdliwa okuqala ukhona umuntu ozuthi unesikhathi esithize sokukhipha ukhona umuntu uthi angawukhipha anytime zingamampunge lezo ndaba yazi mntamkhulu indlela yokusebenza ayifani since nempande sigaya ngendlela engafani nendlela esifundiswe ngazo futhi azifani mina ngikwazi ukuthi into engingayazi ngithi iyamanga ngoba mina angiyazi mhlambe leyo muntu iyamsebenzela yena uyakhona ukuyenza but ngisuke ngikhulumela iside lami lokuthi mina umdliwa ngukhipha ngayiphi indlela we understand because le nto ihlukene nganingi mntamkhulu kuyenzeka umdliwa kube umuntu ongasiwona wakini osuke evusiwe sometimes kuyenzeka ukuthi kuphendulwe lokhu yena yena wasekhaya kuyenzeka futhi umdliwa ugaxe kumuntu kuyenzeka futhi umdliwa ufakwe ekhaya we understand so izinto ezimbili ezihlukene but umdliwa uhlukene ngendlela eziningi so kufanele ukuthi abantu bakhona ukuqonda baku-understand and futhi nama-symptoms wawo ukuthi akanjani angeke kwenzeke futhi into efanayo kubona bonke we understand so nginayo into ethi leya nto ngiyafuna ukuthi ngiyichaze ukuze nomuntu ongayi-understand umdliwa ukuthi yini a-understand kube clear kuye ukuthi kahle njengoba kwenzeka u-1 no-2 no-3 no-4 no-4 kumina kuwukuthi ngifuna ukuqala ngalo lokhu kwasekhaya because kunabantu namntamkhulu ukuqaphele kuwe ngikhuluma nawe ngithi nginaso isifiso sokuthi mangathiwa uNkulunkulu nedlozi liyaqhubeka liyanginika amandla ngenza into enkulu engacishe ifane nento ethi bayisibedlela but sokulapha because kunabantu abantu babephethe umuthi ngesandla umuthi bese uyafa kubo noma mhlawumbe ayekaqala umuthi athi uyongena nawe ekhaya usuyafa le nto ingaphinda imenze lo muntu agcine sezitshela ukuthi imithi ayimsebenzeli noma mhlawumbe athi inyanga azisebenzi we understand it's not like izinyanga zisebenza it's not like umuthi awumsebenzeli it's just that kunalento etshaliwe lapha ekhaya yena lapha akhulele khona mhlawumbe lapha akahlala khona kunento etshaliwe lesibiza ukuthi nayo iyini ke iwumdliwa we understand so lokho kuyalekelela kakhulu ke mangaba umuntu ezohlala endumbeni asetshenzwe up until aze aba uba right kuyalekelela but ke kusiphoqa ukuthi sigcine siyofinyelela ekhaya ukuyolwisana nale yanto ngoba uyafika entumbeni ahlale simsize ngendlela yakhona mase ibuya futhi usebuyela kuyo and apha ke manje kuthini ukusiphoqa ukuthi ukuze bamkhiphe la kwamele baqale bahlanganisa amandla ukuthi sikwazi ukuyofika ekhaya sifike sikhiphe le yanto into yomdliwa osekhaya ke mntagogo isikhathi esiningi bakanje le yanto kusuke mhlambe kuthathwe umuntu ongasekho wavuswa wayofakwa kulelo khaya lelo ukuthi azodestroya lonke uhlobo lento enhle ubonda leyinhlanhla zabo noma mhlambe ubonda lempumelelo yabo isikhathi esiningi lento kwesinye isikhathi mangabe ivuswe ngamandla ukuthi izobahlukumeza iyalala nabo ilala nabantu abakhola ekhaya kokunye uhleli kanje uvuthi khona into ekulalayo ziningi insizwa zifika omunye angathi athi amanga lento but ziningi insizwa zifika zizofakaza ke zifike lapha kimi zizofakaza uyabo zinelenkinga lento yomdliwa lento iyabalala lento lena ibe sikhanda isichitho kubantu ukuthi ungathandeki kubantu ungabi nalo gazi kubantu uthola noma mhlawumbe ufunde noma qualifications wonke omsebenzi uthi kube ngathi kuyalunga bese kuyabhebhetheka phakathi endleleni kungekafinyeleleki lapho emele kufinyelele khona nosebenzayo ngaphezulu kwesimo sekhaya mhlawumbe imali uyayiphatha kodwa akayazi ukuthi uyenzani umuntu ehola 20,000 but iphelile ezandleni ingabikho into ekhombekayo ukuthi hawu ngiyasebenza unyaka wonke ngihola 20,000 but ayikho into engayikhomba ngithi nandi ngiyenzile abanye babo end up sebesebenzela ukudla usebenzela ukuthi umuntu alaledlile ayikho into ephathekayo ayikho into inqubekela you understand uyakhona ke nawe ukuthi ungene ngaleyo ndlela kungabikho abantwana abaganayo ekhaya kungabikho umuntu oganwayo baxabane bebodwa kuqala ugcine sebeliflathela ikhaya sebeyohlala emiqashweni ikhaya ugcine selisala lodwa ngoba lento isingamandla sineminyaka siyakhonya vele iyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi ugcine sidlula ngisho isizukula leni ngoba ngalesikhathi mhlawumbe umuntu ezithwele
lento uyeqala igcekeni angithi Yeah. usezalwa vele lento siyambusa naye because ibusa ngaphezu kwesizinzi saleli khaya yini ke lento umdlo lo osuke ufakwe phi ekhaya kuyenzeka futhi nokuthi ke kwesinye isikhathi babekuvusela isilwane bekufaka umdliwa ngokuxabana mhlambe kwami nawe mhlambe emsebenzini ngithi ngifuna ukuthi uxoxe ukuthi asikubelethise asikuvusele umuntu okuyena nozodila nawe akuhlukumeze ubone izinto ezingabona understand na elinye uhlobo lawo futhi nawo umdlo so ungena ngendlela eziningi sometimes uthana nomuntu wesifazane umuntu wesifazane athi mhlawumbe umshiye ngoba mhlawumbe usubona indlela behave ngayo umshiye bese ayezinyangeni makafika kuvusele isilwane esizolala nawe sikuhlukumeza impilo yakho yonke mdliwa ke lo uvuselwe awubelethiswanga khona ukubelethiswa khona ukuvuselwa so lento igcina isikhula igcina isikhula ukuthi nesitho sakho sangasese sibonakala sishonela ngaphansi sishonela phakathi soba nama pains thizeni ngolento iyalala nayo ishiya ukungcola kwayo nayo yabo so mase siyikhipha mhlambe kuwe mangaba ukuthi iphila kuwe kugcina sesiphoqa ukuthi sithathe isigubhu somthwebulo sikhona ukuyithwebula sikhiphe ngendlela efakwe ngayo lapho kusebenza ini kumthwebulo ngoba ufika nendwangu le ishiti lemhlophe phatha amakhandlela ama-colors wonke bese siya nawo kunempande yokuqala ke esikugqumisa ngayo sifike ngale yampande sikugqumise ugqume ngayo for 3 days njengoba ngithi abanye bayakwazi ukuthi bahlaleke endumbeni abanye but ke kuyenzeka ukuthi umuntu simnika impande afuna ukuyisebenzisela ekhaya for ukuyilisa lento ukuyivunguza understand because mangabe ikhona ukukhuluma kumele mase sifike esizibeni izikhulumele yona mase sikhanda lo mthwebulo lo bese mase ngosuku ke lesi4 sesiya nawe ke manje lapha esizibeni sesiyafika ulala kuhle komuntu ofile uqala ungene esifuthweni uqala duze kwesiziba phatha labagoloko bakhona sicela abaningazi besiziba siphostele imali emhlophe bese ulala kuhle komuntu ofile sesiyagcaba ke manje umzimba wonke ama joint wonke womzimba sikuqume ngaleli shiti sikhanyisa lamakhandlela shunqisiso zakho mawukuthi iyakhona ukukhuluma izokukhuluma uzoyiva futhi nawe angabe iphuma ukuthi nayi lento manje iyaphuma ngathi khona umzimba wesibili ophumayo kumina uzokhona ukuyizwa ukuthi ayikhona into ephumayo juba mankankani ke lapha khala mankankani ke lapha so ikhala ngempela siyabaleka le nto le umdli the way you treatwa ngakhona but ayifuni ukuthi uqhamuke ukuthi wena uzowuthatha but mhlambe bakhona ukuthatha manje but ifuna uqale ubulale ngesifutho ube nezimbiza futhi umuntu omphozisa zona zawo bese kuba ingona ke manje le nto le uphindwe ihlokolozana phasi eduze nesisiba ufake lesifutho lesamanje ungene esifuthweni mayiqala ke manje thigazi ukuphola kancane umlalisi ukuthi umuntu ofile ukukhanda umthobulo wakho uyithathe lento mfethu uyichazile mfethu so lento yomdliwa ke iyinto ehamba kanjalo sibuya sizongena kule kunabantu labantu bama business ni kunento engifuna ukuthi abantu bayiqonde bayi-understand bayiqonde bangathi mayibona umuntu eposta igroup noma mhlawumbe umuntu ehamba nezigroup mhlawumbe umuntu onebusiness babona isigubhu kwakhe bayitshela ukuthi usethwele leyo nto kumele thina inyanga siyikhulume ngoba kungagciniseki limala abantu abathize because kunemindeni ebulalene ngesimanga sothi kuthiwa hayi lo uthwele uyothatha inhlanhla zenu ngoba bebone isigubhu asichazi ukuthi umuntu uthwele zikhona izigubhu eziyisiphakamiso khona izigubhu eziyisethwalo khona izigubhu futhi zokuvika ezingaqondananga nento eyimali you understand so isigubhu it's not like sonke isigubhu esikhona lento yamagona amasele labana nokwabona bewahlokoza amafutha phakathi amunye umuntu angithi akazi ukuthi sikhuluma ngayo so isigubhu khona isigubhu esiyisiphakamiso it's a boost into efana nesibunge le cha ukuthi yona isifakwe nemimoya thizeni sithwetshulisiwe inikwa amandla you understand ilento lena isuke izoboost ibhizinisi lakho ukuthi liqhubeke lioperate kakhulu kunaqala iattractor ama customer iyadonsa iyisidonso you understand lento engiyaye ngisho mina ngithi angeke ukuthi umuntu exakwa ukukhanda isibunga bese akwazi ukukhanda isigubhu you understand ngoba izinto ezicishe zisebenze ngendlela efanayo cha ukuthi le iselwa isigubhu lesi sisuke sesithwetshulisiwe endaweni thizeni imimoya ezokwazi ukuthi isebenzisane nale mithi esuke ifakiwe nalamafutha asuke efakiwe okudonsa imali you understand bese lento iyakhona ukuoperate nhlangothi zonke because uzokhumbula ukuthi umuntu mayifuna into zakhe ezilungu yapi uyemfuleni mayifuna into zakhe ezilungu omunye uyapi uyentabeni kahle kahle la khona amandla isiba intaba umfula isiba intaba umfula lapho lezi zinto ezisuke ezithwethuliswa khona ziyoncela amandla wentaba zincela amandla womfula zincela amandla wesiziba
You understand? Yeah. Bese kube nalamafutha avele afakwayo vele nawo ayisidonso semali. Le nto it's a boost. Yeah. 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 Yeah, iyi-boost. Mhlawumbe unamathenda, mhlawumbe unebhizinisi olenzayo, nani yabo iyakhona ukuthi ikuboostele ini ke manje ibhizinisi lakho le wena usuke udila ngayo ngaleso sikhathi. It's not like usuke usuthwele. Yeah. Ngalesikhathi ihlatshelwa mhlambe inkukhu emhlophe isuke ihlanjululwa. Yeah, bese izomiselwa iladi. Masimiselwa iladi ekhaya isixhunyaniswa nabantu abadala abasekhaya ukuthi abantu abadala bangayixwayi. Ukuthi nayi lento le madoda amadala bogogo bomkhulu izoncedisa la ekhaya. Izosilekelela emnothweni lapha ekhaya. Ningabe seniyaqhela nihlehle nixawe ukuthi le engifika nayo engiyilanda esibungweni esithile iyini. Yeah. Hayibo. Yo. So into kanjalo ke. Cabanga ukuthi mhlawumbe abantu abaningi banakho vele ukuconfuse. Ngiyabonga mfokaphungula ukuthi ungene kulento ngoba uze umuntu nje ethi yo ngithe ngifika lapha na ungaboni igroup kanti mhlawumbe ukuthola enye into ukuthwala phela mase sikhuluma ngokuthwala sisuke sesikhuluma ngento ejulile kakhulu ngoba kusuke kuyisinqumo esikhulu empilweni yakho. Yeah, ngoba mangaba uzothwala angeke uveze isithwalo asivezwe. Angeke uthathe isithwalo usiveze public kubantu ngoba phela le nto iyimfihlo yakho, it's your own secret. Ukuthwala kuyimfihlo. Ngisho umngane, best friend akumele azi ukuthi ngithwele. Because kuyimfihlo yakho. Lapha kusuke kuba nezinqumo ozithathayo. Isinqumo osithathayo nezifungo. Kuba nezifungo oyifungayo wena ngalesi sikhathi lesa uthatha lento uyigaxa kuwe emzimbeni. Uphila kuwe lento. Kunezinqumo ekumele uzibambe imithetho. Isikhathi esiningi ke kuyenzeka mangabe imithetho kusungasayibambi ke kubhede kuqale phansi kube worse futhi kunakuqala. Yeah, so ukwazi umuntu othwele akadingi ukuthi ahambe ukukhuluma ukuthi ngithwele. Yabona umuntu ozohamba ethi mina ngithwele okwazi umuntu ukuthi akathwalanga. Yeah, uyazifosela nje mhlawumbe bamrobhile bathi bamthwalisa. Awuhambe ukukhuluma ngabe uthwele. Secret yakho le akusinde kumele uhambe uyikhuluma kubantu. Yeah, right. Sikhona ke nase isigubhu esiyisethwalo. Lesi isigubhu sesithwalo somndawo. Yeah, angisho umndawo khona abawuthwasayo, khona abawuthwalayo. Bayathwala ngesigubhu somndawo without ukuthi uthwase, without ukuthi ube yisangoma. Because umndawo akusilona idlozi lakini. Yeah, ngeke ngilichaze ukuthi idlozi elinjani because isiyo ngena deep down kakhulu. Yabo. So ngoba nabawuthwasile bazogcina sebekhuluma but nabo bazi kahle ukuthi umndawo akulona idlozi lakubo. Umuntu othwasa umndawo nothwasa umnguni uyazi ukuthi akathwasa ngidlozi lakubo. Ingakho umuntu bezozibiza ngamagama uthola likhi ikhehle elilelo gama la. Igama abangalazi ngoba ilona elisuke liphimise lo dlozi lakhuluma. Kube sekuzoba khona abalisebenzisayo ukuthwala ngalo bakhandi amagona ngesithwalo somndawo. Qala kithi ngicela sivale ngokuthi uthini mfethu kube lapha ibendabuko aba-actor. Yeah, meaning I ku-actor lokhu mhlawumbe umbukele ekhaya ngakucabanga lo khona uku-actor umuntu efike la kwi-podcast ethi hey yabona esho nokusho ukuthi uyena oyingalidumisa kangakanani mhlawumbe izulu noma yena uthakatha kangakanani. Mfethu i-acting mfethu ebunyangeni uthini ngayo mfethu ukuphela kwayo noma mhlawumbe uyazi into yama-podcast kwesinye isikhathi angeke ngisho ukuthi wrong but sebeyisebenzisa ngendlela wrong sometimes. Beyisebenzisa entweni futhi wrong. Awukwazi ukuzodlala ngento ekanje, yabo? Awukwazi ukuzodlala ngento ekanje. Yeah, ama-podcast ayasiza kwezinye izinto kodwa kwezinye izinto ayachitha. Yeah. Ayakhona futhi umqondo yabona abanye abantu bangaba sebephambi ngomehla abantu ufuna uku-exaggerate azenze into angayiyona. Yeah, because baningi vele abakwenzayo lokho. Yabo bayibulala lento yokunyanga asebenza into yokudlala like sebenze ngazuthi bafuna sonke sinokuvela kuma podcast bengathi sinto enye nabo. Yana sendasa uzothola kwesinye isikhathi mina ngivule mhlambe nepage lami ngiveza indumba ngiveze ngigaya imithi nani for ukuthi nomuntu ocabanga le yanto enzwa lo dodo lamasimbo wenziwa yilaba angacabanga ukuthi sikwise WhatsApp group. Yeah. Because abanye benzela ama views ama-subscribers yini sebeyasebenza sebeyathengwa ukuthi bakhuluma izinto ezithize. We understand ngabo ubunyanga ukuthi hayi mongathi ngingakhona ukudayiseka, mongathi ngingakhona ukudayiseka kanti kumele ukhulume into oyaziyo
ongakhona futhi ukuyimeya because khona abangasakwazi ukuthi umuntu ahambe emgaqweni ngezinto awazikhuluma yabo ngoba njengoba sikhuluma la doesn't mean ukuthi lento izophela lapha phakathi kwami nawe ebantwini so nento oyikhulumayo ezo ebantwini ifuna ukuthi uyihlole ukuthi labantu abayileyo nto iba representa kanjani bona I understand injalo ndaba so ikanjalo ngokwami ukubona but umuntu wenza into emsebenzelayo emhlabeni if lokho kuyabasebenzela angeke mina ngithi hayi bayeke you understand because umuntu nomuntu uphiliswa izinqumo zakhe if lokho bona kuyabasebenzela akunankinga ufuna baqhubeke babulimaza ubunyanga ngalendlela bagijime ngezicathulo ezinamava phansi kweinhliziyo zezinyanga akunankinga ne ngoba ekugcineni ilimaza nathi le nto iyasilimaza kanti umuntu amkhulu ngoba kuenda apha kuba ngathi sonke siyinto eyi-one kanti ekugcineni siyazazi inyanga zeqiniso zisasekhona umuntu amkhulu ayikho le nto ukuthi ubunyanga bufile inyanga zeqiniso zisasekhona basakhona abantu abagayayo without uDr Phumla labambonayo sakhona insizwe eziliphathayo ikhemi ezikhonayo ukusiza abantu ngendlela nje right futhi asiku-announce-ke lokhu mfethu ibhavu lentaba officially liza eJohannesburg mfethu khuluma na ikhamera ungangibheki mina asithi njengoba sesibuyile ngalendlela bayazi-ke besike salenza ibhavu lentaba la eJohannesburg but sisazoqhubeka njalo ngemigqibelo for abantu abangasebenzi abantu izinto zabo ezibheke phansi abangazi bazophuma babheke abalele phansi ngesifuba njalo ngemigqibelo ibhavu lentaba soqhubeka silenze for labo bantu labo asisazuba nawo ama-date esizowakhipha ukuthi ngeyidate lokuthi sesifuna kube yinto eqhubekayo ebakhona ngesizathu sokuthi abantu abaningi bayithola imisebenzi izinto zabo zivulelekile and futhi ukuhlela kwethu ku-end up sekusilimaza hlobo lokuthi kuba nabantu ukuthi uhlaba leso sikhathi babhizi ngezinto ezithize so ifuna bazi ukuthi njalo ngemigqibelo siyahamba siye emfuleni siyohlambulula abantu siyoxhumanisa abantu nezidalwa zabo siyathokoza inamba yakho uqhawula kithi otholakala kuyona Facebook Twitter Instagram nalapha ke mhlambe kwezinye nje izinkundla zokuxhumana uthola kanjani lapha ku TikTok umkhulu Phungula bazobona nje ibhalo yomkhulu Phungula ndokuza amabhaca ayishaya iziyavuthulula umzono ngoba mzonda ngoba nungala bathi umthakatho obhinqa ngekhubalo babe sebeyibuza ke nabafuna bafakazana ukuthi sifane nesisagaya kanje uyayibona but ke mase siza la ngasenambeni bayazi number 1 so ngizocela baqikelele kakhulu abantu ngoba kunabantu abafakeayo mfoko sibiya abacreator ama-account bafake izithombe zethu zinjengoba zinjalo bese bafake inamba zabo basebenzise lama-AI ukuthi mangabe ukhuluma kube ngathi wena straight so ngiyafisa nokusho ukuthi mangabe uzofaka lenza lento zama-order wemali before ufake imali yenza i-video call because sebesebenzisa kakhulu abantu abaskema abantu abanye basemajele benza nje ukuthola imali ngathi basilimaza asikhona nokubathakatha ngoba asibazi bazipost bona so inamba iyona i1 ungani umthakathi kumele uthumele into zakho without lokho if uthatha umuntu usebenzisa something ephathelene naye ngeke uthatha umuntu wazigama wazilutho kanjani understand so injalo that's why ngithi angichaze kakhulu ukuthi ifuna abantu baqikelele inamba mina ngisebenzisa iyodwa kuphela it 06562 98095 06562 98095 yona namba esiyisebenzisayo leyo kuphela lapha ekhaya kaPhumula siyathokoza induku zamabhaca ayishaya iziyavuthulula ngane zakwethu bekuyona uDr Phumula uzomthola ku 0656298095 igama lami ngingusazo kwaSibiya nguSARS income tax ngithatha ikhoma zami bakithi ngifuna ukuya lapha ke ekhaya ngane zakwethu ngibongele bakithi ukuhlala nami kuze kube lesi sikhathi monga like ngicela ukuthi ucofoze monga subscribe lapha kwesiyabonga ningizima Afrika inkosi inenze kahle ibisithela umusa siyabonga